Dragi prijatelji, poštovane kolege folkloraši i naravno svi vi koji ste sada pored nekog laptop računara, telefona, TV-a. Svi vi koji ste se odlučili da sa nama na malo drugačiji način budete prisutni, dobrodošli na prvu online smotru folklornih ansambala Crne Gore. Vidjeli smo 2 različita programa, a danas je već 3. od 4 predviđena programa smotre folklornih ansambala Crne Gore. Nadamo se da su vam se dosadašnje izvedbe svidjele, a i ne sumnjamo ni da će današnje biti nezapažene. Da ne bismo mnogo pričali, okrenimo se igri, muzici, pjesmi i narodnim nošnjama. Krenimo sa 3. programom online smotre folklornih ansambala Crne Gore. Uživajte! Folklorni ansambl Nikola Đurković Kotor je osnovan 2009. godine. Ansambl broji 240 stalno aktivnih članova, raspoređenih u 9 folklorno-igračkih grupa različitih uzrasta, narodni orkestar i žensku pjevačku grupu. Za kratko vrijeme ansambl je postao prepoznatljiv u Crnoj Gori, ali i na međunarodnoj sceni po svom stručnom radu, angažovanju, autentičnom izvođenju, nagradama i rezultatima. Na repertoaru ima preko 20 različitih koreografija sa teritorije Crne Gore i XU. Ansambl je član udruženja folklornih ansambala Crne Gore, kao i nacionalne sekcije Svjetske organizacije folklornih festivala i narodne umjetnosti CIOF. Osnivač i direktor ansambla je profesor Predrag Šušić.
Kulturno-umjetničko društvo Aluminijum Podgorica je osnovano 1975. godine i od tada sa velikim uspjehom prezentuje Podgoricu i Crnu Goru. Kroz društvo je prošlo preko 3000 članova, a trenutno društvo broji oko 120 aktivnih članova.
Kulturni centar Stara Budva iz Budve je osnovan 2012. godine. Broji skoro 150 članova različitih uzrasta. Za kratko vrijeme, Kulturni centar Stara Budva je dobitnik prestižnih nagrada na evropskim festivalima i smotrama. Na svom repertuaru ima 14 koreografija iz Crne Gore i izvan njenih granica.
Glazovni studio Blaževski iz Skoplja iz Sjeverne Makedonije je osnovan 2013. godine. Studio broji oko 150 redovnih članova podijeljenih u više grupa i sekcija. Na svom repertuaru ima više koreografskih postavki iz gotovo svih krajeva Sjeverne Makedonije koje su izvodili na brojnim festivalima u Makedoniji, ali i drugim državama Europe. Osnivač i rukovodilac studija je Jovica Blaževski, profesionalni igrač nacionalnog ansambla Tanec i koreograf.
Kulturno-umjetničko društvo Duga Berane je osnovano 2002. godine i redovno okuplja stare i aktualne članove društva. Krasi ih profesionalnost, dobra i kvalitetna igra i muzika i dinamični nastupi. Na repertuaru društva se nalaze igre iz Crne Gore i regiona.
Folklorni ansambl Zahumlje Nikšić je osnovano 1975. godine u sklopu javne ustanove Zahumlje koja aktivno radi još od 1898. Zahvaljujući svom visokokvalitetnom radu, članovi folklornog ansambla su dobitnici brojnih međunarodnih nagrada i priznanja i učesnici prestižnih festivala folklora. Zahumlje je simbol kulturnog života Nikšića, spona tradicije i modernih vremena, sudionik mnogih događaja koji su obilježili vijek i institucija od međunarodnog renomea.